After the intervention of the state governor Satyapal Malik on the grievances of the SSA teachers, the high-level committee in a meeting presided over by Deputy Chief Minister Preston Tinsong has decided to release immediately an amount of rupees 44 crore for the payment of salaries by July 27 for a period of 4 months. The remaining 1 month's salary will be paid when the fund comes from the Government of India. The government urged the agitating teachers to withdraw their agitation immediately. Pending salaries kabangin la panlike nata la pembahasan menagi katulok kejoki ke mentah jadi wilayah Shillong committee bagi hadir ba nakalian jog department wilayah Shillong na work out kai solution ban boy saka jingya pakin call off non kata ini ciki de kabar surat from la line comment ba la menurunkan itulah ya ketika pending salary bijoki by next week sau benai lang parla dia pula benai kau sekali dia itu suara sau benai badadin bang layo pada ya ka fon nampe deli in satu lagi takut kaji takut ka entitlement bijoki kide yo hapo school kata ketika kita kom but nangta susu kadon bijing kren dan kita perlu penhek lu betul ke jonki te ya kan ni rong la patai ki pet ingin nampak dia kren mata ya enhancement dari penhek betul dari kapan kom swang ini kren ba ngin bu menta data commission ka education commission ka badai lemba jong commission barok ki grievances barok ki issue badai ka job na kamta ka education department ka bahap nandu ka primary level hadu ka higher secondary level ba kani ka commission kan study kan page na dok semua kan ba kumo pi kindon ki recommendation ki ba ki ai chan na kamta ka quality education na kamta ki grievances ki ba dari segi ekonomi kita ba kunjung na kamta uno pandang pendidikan yang nang school de kamta wilayah ai dia kan ya official communication jadi hakwide dan kena salary ban na kerpato ya tiba kisno call off no even the agitation joki ini palane ko basi kita steng kajing ya pininya jungi banyak sai na penta ka hok jungi lang baro kalane hadu sikenta steng hadin kata sami kane ka jingtho in black and white kamu kane kanom kelah lada ke kelaro bidang la kan pendeng kam ya kane ka kot ban yo ya la ka joka hok om kumaki por di bamen swa lada kamurlong kata ka por bagi ong nim don evidence ni suhapan sumi surok dia juga ada pensai ya pimene mendai tang menta banga pensai kepada dia baka salary wad hakini ki por bala tep suga bagi mi surok ada pensai lupa ba ka enhancement ka bangi dawan ki SSE teachers baka ka bagi adok yo kalau totally different ni ka salary kat bagi ad hoc kadeka lump sum grant to the school managing committee tikadai kata exactly the same kabana kaliang jong the officer of education department but the deputy chief minister sa Preston Tinsong tiba ila pin hangi di documentation is tiba hak by day but kani dai kumang manni hadin kajing ya tai masani bha nakaliang jong na agree ban penrung kung kaway na term of reference ya kani enhancements of salary hapo jongka state education commission kabakin sa constitute hakini ki kendiat benai ki bansawan